Саламатсыңар балдар. Құтман күніңір менен. Бүгін Чын Құран айының 20-сы күнгі дүйшөмбі. Бүгін біздің тема лексика, лексикология, семасиология бойынша қайталау жүргіземіз. Сабақтың мақсаты: бірінші, лексикология, семасиология бойынша түшініктерін қайталау менен бірге көп мағыналы сөздер, метафора, метонимия, синекдуха бойынша түшінік алабыз. Повторяем тему лексикология, семасиология и будем знать многозначных слов. Метафора, метонимия, синекдуха. Екінші, сөз байлықтарыбызды өстірөбіз. Развиваем словарный запас. Üçüncü, елдерді сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Эмесе, кайталайбыз балдар, өтілген тема бойынша кайталоо. Лексика, лексикология, семасиология biz бұл темаларды 3-ші чейректе өткөнбіз. Бүгін кайталайлы. Эмесе, лексика бұл сөздер. Лексикология бұл илим. Илим это наука. Семасиология сөздердің мағынелері жөнүндө илим. Значит, это наука. Значение слов. Эмесе, экинчи сөздер. Эки мааниде болот. Түз мааниде жана өтмө мааниде. Түз мааниде, значит, слова бывает прямой смыслда, в прямом смысле и переносном смысле. Эмесе, карагыла. Ысык суу – это горячая вода. Ысык мамиле – это теплое отношение. Терең көл – это глубокое озеро. Терең акыл – глубокий ум. Курч – бычак, острый нож. Курч – мүнөз, острый характер. Караңгы түн – темная ночь. Караңгы адам – темный человек. Адамдын башы – голова человека, көчөнүн башы, начало улицы. Ачу – калемпир, горький перец, ачу – сөз, горькие слова. Üçüncü, сөздер bir мағыналы, однозначные, моносемия, көп мағыналы, многозначные, полисемия деп бөлінеді. Төртінші, сөздер омонимдер, синонимдер, антонимдер бар деп үшкө бөлінеді. Білесіңер балдар, мисалдар келтірпейлі қойылы. Бешінші, историзмдер, неологизмдер, тарихи сөздер жана жаңы сөздер. Алтыншы, диалектизмдер, бұлар түндік, түштік диалектілері. Жетінші, фразеологизмдер, бұлар тұруктуу сөз айкаштары. Значит, это устойчивые словосочетания, бұл фразеологизмдер деп аталат. Эмесе, жаңы темаға көңіл бұрғыла. Ошентип, көп мағыналы сөздер дағы үшкө бөлінөт. Алар метафора, метонимия, синекдуха. Бірінші, метафора бұл окшоштуктан пайда болгон сөздер. Демек, здесь слова появляются от сходства слов. Мисалы, кулак – это уши адамдын человека, да? А кулак – бұл казандын, это ручки казана. Тиш – адамдын. Тиш – это зубы человека. Тиш – аранын. Это
зубы пилы. Чоку адамдың чокусу, чоку это макушка человека. Чоку тоонун чокусу, макушка это вершина или вершина горы. Алтын это металл, это золото. А алтын адам это хороший человек или золотой человек. Экинчи метонимия сөздер. Бұл сөздер как появляется? Метонимия бұл атын өзгертіп айту. Значит, появляется от переименования слов. Мисалы қарағыла. Чайник қайнады. Закипел чайник. Чай қайнады. Закипел чай. Айтматовты оқыдың бұл? Прочитал Айтматова. Кейінгі сөйлемді қарағыла. Қолдырының бар алтын. Үйі толтыра хрусталь. Значит, понимаем это? Руки все в золоте. Дом полон хрустали. Андан кейін эки табак тартылды. Табак, это мы понимаем, что это мясо. Здесь мы говорим о жөнінде еда. Мясо жөнінде айтып атабыз, шындай ғой. Емесе мы говорим, вот когда в гости қонақ болғанда табак тартылат. Значит, эки табак тартылды. Значит, здесь мы понимаем, табак это мясо. Теперь, üçüncü, снегдоха. Снегдоха бұл бүтіндік же сан менен байланышқан сөздер. Это мы понимаем, что снегдоха это слова, связанные с целыми числами и числами. Misal için келтірелі. Айылда 60 түтін үй. Кечіресіңер. Айылда 60 түтін эл жашайт. Мы говорим так. А мы понимаем, что это 60 түтін, это мы говорим о семьялар жөнінде айтып атабыз. Семья жөнінде айтып атабыз, да? Кейінкіні қарағыла. Құродо 5 баш малыбыз бар. В сарае есть 6 голов скота. Значит, 5 баш мал это 5 голов скот дегенді білдіреді екен. Кейінкіні қарағыла. Üçüncü сөйлем болды бұл. Ал атадан қалған жалғыз туяқ. Здесь слово, внимание, жалғыз туяқ. Значит, это означает, что жалғыз туяқ это единственный ребенок. А единственный ребенок, извините, можно так говорить, да? Значит, он единственный ребенок от отца. Вот. Бітті емесе. Емесе, біз жаңа теманы бүтірдік. Көп мәнлі сөздердің 3-ке бөлінгендігін білдік. Мен біраз түсіндірдім сілерге. Емесе, үйге тапшырма алалы. Демек, біз балдар білебіз. Омонимдер, синонимдер, антонимдер эмне екендігін білесіңер. Вы понимаете, что такое омонимы, синонимы и антонимы, да? Қарағыла, қайталағыла, омонимдерден бірнеше сөздерді жазасыңар, ошондой эле синонимдерден дағы, антонимдерден дағы бірнеше сөздерді жазып келесіңер. Бұл сілерге үйге тапшырма. Емесе балдар, көрішкөнші.